Angkosnya asrokol di cuma masih asrokol klasik. Jadi kena dilestarikan dibudayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, para tamu undangan anu dipihormat biasa disebutkan hiji-hiji, para wali murid, para siswa PAUD Bukit Arumba, alhamdulillah orang panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala rehna dina leresan enjing ayeuna PAUD Bukit Arumba sejak ngalaksanakeun kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujalaran eta manawi simkuring atas nami pupuhu di ieu lembaga kahiji ngahaturkeun rebu nuhun ka bapak-bapak anu paratos dihaturanan tiasa sumpi ngaluangkeun wakosna. Mugi-mugi janten amal sae. Yang kitu deui ka ibu-ibu wali murid anu parantos ngayogikeun tuangan jeung mugi ikhlas, mugi janten barokah sing dicembarkeun di rezekina anu langgeng. Kegiatan ieu dilaksanakeun teu aya sanes kahiji wujud kecintaan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ku cara ieu urang tiasa diangkat janten umatna tiasa kenging syafaatna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anu langkung utami panginten ieu teh hiji pembelajaran. Sanaos ayeuna murang kalih teu diajar nyerat, teu diajar ngagambar, menempel, menggunting dan sebagainya. Hari ini adalah pembelajaran yang lebih utama, di mana mereka nanti akan mengingat, oh kalau muludan itu seperti ini, sapertos kieu, janten kedaftaran tradisi sareng budaya di wilayahna masing-masing. Mudah-mudahan ngancik dina atina, dina ati sanubarina ulah dugikeun ge tos dewasana kahihilapkeun. Teras asrokol tangtosna asrokol di Dukuh Picuma masih asrokol klasik. Janten kedah dilestarikan, dibudayakan. Janten ari Dukuh Picuma gaduh ciri khas dina cengkokna benten. Tah hari itu ngahaja nyobian ieu teh mamanawian engke biasa di dokumentasikeun ngahaja kanggo melestarikan budaya Islami oge. Manawi eta wae etang-etang dedikasi abdi sakali deui hatur nuhun kasadayana hayu urang diajar asrokolan. Mudah-mudahan segala rupi kaniatan urang kenging diridho ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna kanggo pimpinan kegiatan diserahkeun ka Bapak Kata Parta. Mangga Bapak bisa yakin pemina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa qul lana sholihan wa nas'aluka al-ijabah. Allahumma barik Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
حضرة جانب الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمؤمنين والملائكة المقربين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وخصوصا سيدنا شيخ القرن الشيخ اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها برها وبرها في يمين وشمالها وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بالسبب ولمن له حق علينا من الحاضرين في هذا المجلس وخصوصا أهل القبور أن يقبرون في المقبرة وفي المقبرة كلهم أجمعين غفر الله لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا حاجة فاتحة لله الأرواحين أهل القبور قريب خصوصا الأرواح حسن استقبال وصلى اللهم اغفر له وارحمه وعنه واعف عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الشافية تحصل جميع مقاصدنا واقضى حوائجنا وحفظت لدي الله أجيبك نقضى حوائجنا ببركة ما قرأنا في هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين